Rahmat. Урматтуу мекендештер, урматтуу Сузан кайрынын тургундары, өзүңөргө белгилүү болгондой, алдыбызда 4 октябрь күнү бул күн биздин мамлекетибиздин, ар бирибиздин, балдарыбыздын, жаштарыбыздын келечегини тандоо күн. Ошондуктан урматтуу туугандар, ошол тандай турган күн бул шайлоолорду 30 жылдан бери бардыгыбыз көрүп келатабыз. Бирок бардыгыбыздын ичибиздеги үмүтүбүз ушул мамлекетибиз өнүксүн, өссүн, биз да өнүккөн бир мамлекетте жашайлы деп ниет кылып келатабыз. Турабы? Ошондуктан мен ойлойм, 4 октябрь күнү өзүбүздүн жүрөгүбүздөгү келечегибизди ойлоп добуш бересиздер деп ойлойм. Мен дагы ошол башка кандидаттарга окшоп, башка талапкерлерге окшоп айткым келет. Алдагым келет. Аны кыл берем, буну кыл берем деп алдагым келет. Но бирок мен элди алдаган менен үстүмдөгү Алланы кантип алдайм? Бул 5 жыл өтөт, кетет. Эртең кайра мен элдин жүзүнө карай турган инсан болушум керек. Ошондуктан эң биринчи менин максатым ак ниет менен элдин акысына тийбей, элиме бир өрнөк болуп кызмат кылып берейин деп атам, урматтуу туугандар. Bir talaka olsak makeygöz, bir talaka olsa bedeygen. Sebebi başka nerse eksek dıykanга aktabay kalıp atat. Menin maksatım kanti oşol жерди işletip, kanti oşol dıykandı nübülösüne köğürök payda ap geliş. Bunda uğatam, satıp alabız, tiginde kılıp alabız degenin de uğatam. Bırak oşol satıp algan adam bir son berse, ol oylap atat. Ertesi kanti var üstüzden 5 somda alıştı. Turabı, al kimdigin alat, al uşul özüzün eldigin alat. Ошондуктан урматтуу туугандар адашпайлы. Ушул окшогон мектептерибизди билим берүү системасын оңдойлу. Мектеп салыш үчүн муну өкмөт салат. Өкмөтү салдырыш үчүн ошол агрардык жакты көтөрүп, жанагы башка өлкөнүкүнү киргизбестен өзүбүздүкүнү көтөрөлү, өзүбүздүн налог төлөсүн өзүбүзгө мамлекетке, бюджетибизди көтөрөлү, элдин казынасыны. Ошондо биз айлыгыны көтөрөбүз. Ошондо биз мугалим врачтын айлыгын көтөрөбүз, мугалимдин айлыгын көтөрөбүз. Ошондо момундай социал тармактагы больницасын, мектебин салганга шарт түзөбүз. Биз эң биринчиден мен ойлойм, мамлекетибизди ойлошубуз керек. Биздин партиябыздын аты да биримдик. Эмнеге биримдик деген бул ынтымак. Бизге тынччылык, ынтымакчылык керек мамлекетибизге. Ынтымак бар жерде ырыскы, береке болот. Турабы? Ошондуктан келиңиздер, бардыгыбыз ынтымак болуп, bir elbiz, bir жербиz. Biz бекем турсак, мамлекетибиздин күчтүүлүгүн түзөбүз деп ойлойм. Ошондуктан бардыгыңыздарды 4 октябрь күнү келечегибиз үчүн, мамлекетибиздин келечеги үчүн, балдарыбыздын келечеги үчүн биринчи номер биримдик партиясына добуш берип кетиңиздерге чакырып кетем бардыгыңыздарды. Албетте Кыргызстандын жараны катары кыргыз тили. Кудай бери ошондой балдар бара турган болсо, ошо жүрөгүдөн жалгам ичиден атылып чыкса ошолор жасайт. Канча кандидаттарыбыз келип мына жерде кандай уадаларды берип кеткен. Бирөөсү дагы келип ошо 5 жыл жок.
Aylanur çarkıyı palak değil. 5 yıl ötüp ketet. Bana Allah yar özü aytkan sözlerini kılvası kelet dağı bir gün. Seni ötkendin bunday dep vada berip kettin hele. Kana bize elge bergen vadanın üstten çıktın mı? Men işinin Allah yar oşa sözlerini üstten çıkar. Jetmese, küçük jetmese biz yakında hani paddeştelerdi bulalım. Ve Oşoncu'nun Karadağ'da aytan, ey ananayın tuğanlar, sizler suzaklıklardan artık halva kıla. Kutay verirse suzaklıklar koldayız. Dağı emeğine aytarım, bir suzaklıklarda bunun şeyde en kögöylü meselelerden birisi, bir ekip nakazımız var sana. Birincisi, akırkı mınao vaktarda solgundap ketken ulutlar alan mamile. Oşa nerseni solgundaşı, Bayaman deputat boluvatkanda suzaktar bardığı doğuşunu bergen. Ana sen Kırgızsın, sen Özbeksin dedi aytpagan. Hazır günde kebir kandidatlarımız Uzbekski fişkanı joğru koyup durup hazır oşonday işleri alıp orada. Sen oşonday ulutlar aralık mamilege sen köprü bolup berşi. Halbuki evde söz var. Akıldılar köprü salar. Akılsızlar dual salar. Sen oşup bizden ulutlarımızın arasındaki mamileni tutup eskiçe bu anda bir karın katlar. Mazarımız bir degen sayasatı bir nime kılдырıp bir tuğan urukçulukka dağ kaytarı ap gelgen şunu. Bölüngönlü böğrü жерде. Buna bizden partiyanı da atıдағы birimdik bolup atar. Bardığız birimdik partiyasından Balatinusa kılvatkan Bekboyev Türk nazarida anan Bostanov Allah yarga doğuşunuzu bereylik. Rahmat. 100 yıl burun Alisher Navoiy babamız жазып ketken eken. Ey musulman, han şaylasan, bek şaylasan, nazarı toktu şayla, bilimlikti şayla, çönteginge koluyunu salıp içindeki en akırkı nanına çeyin apayadagandı şaylama, bir günlük avukatga aldanma deb yazıp ketken. Mana ana şu gün bugün geldi tuğanlar. Oşandıktan menin bugünkü taptap Ak Uyga alpara turgan jigitim başka deputatlarga, başka talapkerlerge okşop maktangan жоқ. Maktanbayбыз da. Barsam özüme okşogan жаштарды топтап, Suzaktın problemasın mizan çayında çeçi verem dep жатат. Oşandıktan tuğanдар, bu yerde şatlık menen, külkü menen, her bir sözde kunt koyup жүрөңөрgө sala bargılar her biriңер үйүңөрgө. Maktanı biz bugünkü günge çeyin. Maktanganlardın sözün. Buna asqaratı hazır mektep salı berdi biri suragan bolsa, kayerge salayın şagaldı kayerge tögöyün dey turgan talapkerler var. Al emi bizdin talapker mıyzan çeginde oşal жерге mektep kerek bolsa, mektepti mıyzan çeginde mamlekettin planına kirgizip anan salam dey turgan talapker. Ekinçiden bilim berүүгө reforma kılandı orada. Mıyzanın tazasını жазandı orada tuğanlar. Buna Özbek dilinde okugan balдар, Özbek dilini bütürüp alıp, kaysı жерге barıp okuşun bilbey жатат. Bilesiңер да onu bardığın. Al mektepke, üniversitetke barsa Kırgızca jaz deyt. Bul üniversitetke barsa Orusça jaz deyt. Özbek dilinde arız жазган bolsa Kırgızca kotorup geldi orada. Muna uşul problemanın, suzaktın problemasın. Uşul bala barıp çeçemin, mıyzandaştıramın da orada tuğanlar. Ekinci bir nerse, mına oranlarda жүрüp, hazır tarap çıktım, Allah yar 78. orunda жазılıp durat, baradı mı, barmaydı mı degen sözler bol da. Bizden partiyanın bir nimesi, başkaça özgöçölüğü var. Bizden partiyada akçasına, biyiligine, baylığına karap durup orunga koygan жоқ. Bizden partiya, kim deputat bolsa elinden doğuşunu alıp geldi otat. Suzak elinde 22.000 doğuş var. 22.000 doğuştan 15.000'in bergen bolsalar, Allah ya nomer birinci bolat tuğanlar. Oşandıktan
Allah yardım programmasını uqtuңar. Enkeyip, jer qajıp, ketmen çağıp, orok çağıp, dıyqandın belin ödöge kötereyin de otat. Üydöge yenelerden işin azaytayın da otat. Gazdap geleyin de otat atam közdeyik. Men al jerde işlesem, atam bulcaktan gazdap kese, ottu jağıp televizorda meni körüp oturguladı otat silerdiçi. Oşonduktan urmattуу dıyqanдар. Allah eğer deputat bolup kalsa, her haftada atası menen apasın körgönü kelse, şu suzaktın ortası menen ötet. Bardığınlarga salam berip ötet. Deputat ötet dep jolдар şıpırlar. Deputat ötet dep keşikler bekiler. Deputat ötet dep bardık biylik köçöge çıkıp silerin turmuşuңарды oňdogonga hareket kılar. Oşonduktan 4. oktyabr günü nomer 1. Birimdik partiyasını doğuşuңарды berip 5. oktyabr günü uşul jerde bardığыңарды toyga çakıramın. Hamma aylarda Xudo xolasa chaqirib o'tib ketaman. Birinchi nomerga saylov berishga yoshlari nomidan, Alloh Suzo nomidan Xudo xolasa to'lig'icha senga yordam berib, Xudo xolasa seni ko'prik qilib olamiz. Rahmat. Biz mana ustozlar, onalar bir ovozdan sizni qo'llab beramiz. Xudo xolasa yaxshi kunlarda uchrashaylik. İşlaringizga Alloh rivoj bersin. Sizni qo'llab-quvvatlab berishga harakat qilamiz. Чепкени бул улуттун жүзү десек болот. Ал эми ак калпакты билесиздер, аска зоого теңеп келебиз туугандар. Биздин ушул Рашитович Аллайар агабыз ушундай аска зоодой баарыңыздарга тирек болсун деп жакшы тилек кылабыз. Кол чаап койсоңуздар болот. Valiga aytganday kuch birlikda deb hammamiz birlik bo'lib, bir bo'lib mana shu Qirg'izistonimizni yashnab, Qirg'izistonni rivoji uchun xizmat qilishni Alloh taolo barchamizni nasib qilgan bo'lsin. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.